gutomera abagosori muna kwa ibu ya kwana ese chi section kirisa to mwana tayo ko baba nyaga bari ngare aro jigasi bari tigaba kwani omwana onero otokonyo bwato ko boke sibali abange bagotoko. Honorable Governor, all protocols observed. Kwa majina naitwa Josephine Nyarunda, nilikuwa nakimbia mita 400. Honorable, sina mengi ya kuongea, lakini jambo moja tu naomba. Wakati ile ingine uliona tulikuja kwa track, kuna vifaa zenye siko za kutumia kama hurdles ya kuruka maji, hiyo zimezeeka. Tulikuwa tunatumika nyakati zetu, akina Moraa'S wameimprovise zingine, new generation. Uwanja irekebishwe, ni maombi ya mkubwa. Kitu ingine mimi nashukuru kwa sababu ya chairman na mwalimu Onchonga. Watoto wakiwa huko mimi siwezi waona, lakini wakinitumia nashukuru kwa kupata nafasi kwa kuweka kwa Air Force, wengine tunaweka Army, wengine Kenya Navy. Na tunashukuru, muendelee kunacha talents kutoka hapa. Hatutaki kwenda kaunti nyingine, ni kutoka nyumbani. Wale watoto wetu tumezaa. Nashukuru. Your Excellency, thank you very much for giving us this opportunity as Athletics Kenya. I want to mention that the 3 count was with her in Budapest, and they have won a medal for this country in the mixed relay in other championships. I also want to be proudly saying that Migori County we can produce great areas. Kemeres is also another area where we got Ririan Yodera, who is also in the prisons, top runners who are running. There is a lot of many good athletes. We are appealing to our members of parliament to put up a training center. Asante sana, ilikuwa mrefu kidogo. Tukimalizia, Mheshimiwa Gavana, ningependa kumtambulisha kuna msichana mmoja Sharon Moraa'S ambaye aliwakilisha Nyanza kwa leg ball kule Rwanda, hapo darasa la 8, na aliomba kwamba aweze kusalimia. Dakika moja tafadhali. Aliwakilisha Nyanza kule Rwanda. Alifanya kazi nzuri sana. Hapo darasa la 8 Emonga Primary. Asante sana. Mtaniruhusu sasa hivi kwa sababu ya wakati niweze pia mimi kushukuru Mary Moraa'S kwa kazi fanya, na nichukue hii nafasi kumwalika mwakilishi wa wadi hii Mheshimiwa Siocha aweze kuendelea na ratiba nyingine kwa haraka kidogo. Asante majiji. Yamono, Moronano wako bangina. Ebiri biatonga ibiri. Abaga karende Moronano wako. Yamono, thank you so much because of the weather. Mtaniruhusu twende haraka sana, na ninaomba irangareke lirongolioni. Ninaomba nimwalike majority leader akuje aite wale viongozi ambao tunashirikiana nao pale kwa county, ili wakuje hapa mbele wajitambulishe kwa dakika moja. Your Excellency, the Governor, all protocol observed, na wasalimu mjambo. Buyamuri na ande Jengoro Kumoracha umujumbo basi Central na ande majority leader ya Kisii County Assembly. Egasiana na wenge sana singe njembro yachire. Abeshimi wanjuga tusali utiga tutigere murari tukoriya. Washimi wanjuga. Ande Governor umuikanoro mubwato chaka gosera. Tigoko bwate osera abantu aba. Biamono. Yo Mike. Erebia gosera hobe. Muy coño como bwato.
Erieta yoka omuikoyo bwatagana na tokorera abantu abaturwa. Asa mbiyamona asamarieta Antonio Ombati omwamsie omoreda ward echivu ifu majority Kisii County. Asante. Marieta Naftali onkoba omwamsie na check ward. Your Excellency aso wanja kwangu kuboria torigererie county itari tutwanone pare moto yene Moraa'S asingencho yobuya bwaye nekenyore ke kamurancha barayibaro romo ikaranse torone skuru eri Moraa'S omete chenchigo eri kuri etari ya mwanjira mboigo Moraa'S akikorancha eri siwa somete ward yane anyacheke korukukera secondary school ochoirane no mwalimu onchonga muna mwaru etorra abana barenge 800 bona batigere 200 boka ndiye mono. God is good. Oyakoro kupita moindi lakini bali banganje bebakodoka boy. Governor Mary Moraa'S mwana itoga warekire ebisyo gusie. Thank you so much. Abana bambe bagendreigo barete kigold. Nande buna majority ateba governor episode no bwabe jisaine lakini yekolema ningomente yemo. Nagakani rimbi amore. Samarieta Ruth Nyagechanga nominated MCA. Asante. Njengoro Kugitea Brenda nominated MCA. Asante. Yonkoro ku Steve Arika MCA ya ward ya Ibeno. Steve ona ara ire chikura bakaga. Biare. Mbiyamona, Your Excellency, na all the protocols observed. Abantu baminto mbiyamole mwezi. Asamarieta ngoro kumala matara seito moina akiamo kama karibu mbiyamona. Bokora akera na makarachi nkobi. Your Excellency the Governor n'abantu baminto mwezi nabakwani mbiyamole. Asamarieta ngoro kwa pito tachi usenyororo ndomo MCA Monyerero nende chairman ya budget ya county assembly mbiyamona sana. Abantu baminto bachuringo bakwani mbiyamole. Mwana mwoko. Nchasa Marieta ngoro kumanane Richmond yori omo MCA Obweka ward na ni chende chairman ya sports and culture say county assembly. Your Excellency amanganara kwanirwa waziri nta tujitu isara se toros chi policy gete oikatoko nye chi talent chirigati yaitoma naende mo chigotwanjera paka tujitu rigichibese tobe ko to make sure every sub county ntobwate academy ororo ikikero kio na aba promise iri mbiyamono nyasaye tigawasen youth leader dakika moja usionge maneno mingi ilo nonge. Biamono mheshimiwa rero tindi kuona mangana amangi nilituko ya umwano itokoro kumeri. Your Excellency our Governor, our chief guest umwano ito Mary. Injasa Maritana ngoro kwa Mosoti Dennis lakini alaise mburembe gonde youth president ase county to ya Kisii na ndi nkabo mu advice bu mugabana asama na youth sports and culture tukubwatira no mano yo minto Eric no mheshimiwa rure gaiga. Your Excellency just only one word asenge ncho omwana yo Mary aretiro burabu ase ward yeye na are gusaba togendere kubika chibesa ase budget ya ito tokonya abana baitase chiwodi chito 45 ing'aniri kero kenda kera masoma ngire abana bako mupira ngonya mama bagusigwa ko mupira baminyoka amangana CPC gosebono inchege ntorare goteba ngatiga tobwaterane to make sure abantu baito bakonyekere muna gari Your Excellency asukurukuru omwana nare nsari okuruku Dolphin igamenyogete ase division 1 paka Kisumu lakini omonta akabwate certificate ya yakayeonia igona motebeti arete certificate iyo irinde konyo omwana oyo aminyoke na ritora burabu ase gusiya ito taribo nyasaba sese ni monyo macha maya na yemeri mbia mwana asogoto wakilisha nyasago sese Mrefu dakika moja nande wacha kera bajumbe bataracha bono gocha late mwakere chinko inere abantu babinza banyari bari masaba ngwa saruti gambo yamwe
Itakan tiga sama kwa beranche no mokato kine kanisa nkorwa. Mwana ito mora oretire obuyanya usi. Kanya to konya korigereria abasigisi babo keriburuto na bakoira kigo risobo. Igota temeti. Gaba nambia mono asokora gri mukutana bundu oyo komofwera kam. Ega sinengi yokora. Na ndi gongo kwana kuna acting senator. Ega ko era senator choretu ntwanye komorra. Kura chigocha oitayo. Na anda tiko nyakora gri chibo abisaba bale meremo gochi gitare boye oyo ko basambira matumbi. Ogo chibo abisonde byeso ire gasina gabana. Atike ko genda gitare ko ya matumbu. Buya mono. Mheshimiwa, Your Excellency na Deputy Governor Mujimbo Barongo na aba MCA baito bonsi, Chief Officers bonsi, abantu banyale masambi ya mwezi njeno nke jono ndieki omujumbo teneine kurubonchali ntobato yukaransete no twaringe timu ya governor kurijama ya ODM lakini tinatangaswa igo ndetotebanga chinchera nisa tuchire cyokonyora mali chinchera ninye diambe kitibenya bano president ninja ini shwege ntekira bone seko yango kwata so chinchera chinya